Please kneel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, we have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders, for we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for our leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perception with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, and Virgen de los Remedios, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Francis of Assisi, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Saint Ferdinand, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maya payabak po kay Tamon. Pagmasusyan tayo po yan ng kapiyastaning Sagrada Pamilya. Kaya katampong misa panimuna ng Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez.
Ilagyuning igpam, poning anak, ang poning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Iso Kristo, ing lugod ning Diyos, at ing sala ning banal na Espiritu, manatili kaya kayangan. At kaya ka antimuring. Pakamalang kong kapatad, ngining aldoy ti, pagmasusyan mo po ing kapiestana ning Sagrada Pamilya, Holy Family. I Jesus, i Maria, at i Jose. Panetaya pong sasabihan, Sus Maria Josep. Ngayon po, Jesus, Maria, at Jose. Baluta mo po nung makunano'y meging biyen ng Maria at San Jose, pero sumagin na niti meging banal la uli ng Kristo. In pamilya maging banalya mo, potang makasentruya ing apong Ginoo. Inyapin po mi bait siya king metong nga pamilya, ban kanita, mi bait siya karing ganaganang pamilya, ban kanita ding pamilyayo, maging banalya. Nya, iti po yung laban tamong ine, iting plano na ni nga pong Ginoo. Ikayong mitala kada pamilya, kailangan maging banalya in kayong pamilya. At bang kanita lalo ta pa pong maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, masibayo kin mipnong kapakumbaban, si siyanta mo po yung kakatamong kasalanan, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, tinggap mong mibiyebe, lalamdang upaya, ri Maria at Jose, Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, ingindo mo, pibule-buleno, king puso na, ring bagi malilyari, king Biena, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginong Jesus, kaya beri Maria to se, pigdulapan mo babo ning sabla, ing kaburian ng igpamong at yubanwa, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. In Diyos sa mayupaing tuto pakaluluwa ng katamo, at king pamapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana king biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
manalangin tamo. O Diyos ay pami, babiyami ke kaing sablang kapasalamatan at kapurian, king pamamili mo, king meto nga makatawong pamilya, para king ke kangana, kapamila taning panalangin dat alimbawa ri Maria Jose, mabiyasa kami naman sanang munyelugal kang Jesus, karing biyemi, banking balangaldo, sumulong ya karing pusumi, at gawa na keng migit kawangis na, itiyadon mi keka, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, amabibiyem pong magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king mumuna ng librong Samuel. May buktod siya na at bait ne ing metong ayanak alalaki. Samuel lagyong binyena king anak na huling nga na binyening ning ginukan ako. Eya tinukiyana inyang mintaya iyalkana at ing mabilog ng pamilya. Ban miyayin kingain sakripisyo, yayain balang banwa at bantupad king pangako na. Nga na king asawa na, ito kike inganak arapaning Ginoo, potang miyawat ne, at karin ne manuknangan, kabang biyena. At inyang ayawat na ne, tikine king silo, magdalayang metong atorong at lumbanwatwa at lungpulot anam alitrong arena at metong alulanan ayating alak at delane inganak na king bale na ning Ginoo. Karing kesilo ang yamang anakya pamo kay bating kinatat ing toro delare inganak kang Eli nga ng ana, may galang na kumopo, ako po itang babaeng makatalakad, siping yu at manalangin, king Ginoo. Oy ni po inganak ay nawad ko, king Ginoo, pekiramdamana po ing inawad ko. Ngeni ako naman po, babyeke, king Ginoo, kabang mabiya, suywane po ing Ginoo, miya biene ngeni king Ginoo at karin likwane para king Ginoo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Kapalad daretang king templo mo manuknangan, o Ginoo. Kapalad da retang king templo mo manukunangan, o Ginoo. Kalugunan ning templo mo, Ginong mayupayang tutu. Sa bigya at mau, o Ginoo. Ingke kang talasuyo, amiras kilub ning balemo. Magkantayang matula, ing mabilog kong pangataw, para kag Diyos amabye. Kapalad lo retang king templo mo manukunangan, o Ginoo. Kapalad daretang king templo mo manuknangan, kaya ka magkantalang kapurian, aalang kawakasan. Kapalad daretang manalig, king kekang sikanan, detang lubos bisang miras, king Sion. Kapalad do retang king templo mo manukunangan, o Ginoo. O Ginoo, o Diyos amayupayang tutu, pakiramdaman mo sa ing panalangin ko, o Diyos ng Jacob. Dalangin ko pakiramdaman mo, bendisyonan me, o Diyos, ing ari ming talapagluwalo,
at maging maganakaka sa antining kekaya ing ari akekang pinili. Kapalat loret ang king templo mo manukunangan, O Ginoo. Pamamasang iba't kay mumuna ng sulat San Juan. Lawan yu nung nu ating lugod na ningigpa kay katam. Tunay na katang kaluguran, inya mayayaos tamong anak na ning Diyos at king kamatutuanan anak na katamo pin. Ing sangkan nung inya ing yato, nakatamo aki kilala, ya ini, ene akilala ing Diyos. Pakamalan kong kakaluguran, ngening kasulukuyan, anak nakatamo ning Diyos, o ning epamalino, nung nano ing kararasan tam. Makanyan man, balo tamo kimpa magbalik ng Kristo, maging kalupa tayo, uling akit tamo intune ng kabilyan. Pakamalan kong kakaluguran, nung nakatamo niligaligan, ning kaya katamong konsensya, panatag tamong pilubluban, makalapit king Diyos. Tanggapan tamo, ing nanumang aduan tamo king Diyos, uling pamintuan tala ring utos na, at daraptan tamo, itambabietula keya. Itiya ing kautosana, maniwala tamo king lagyuning anak ng Yesus Kristo, at mikakalugod tamo, antimo ing inutos ng Kristo. Ing mamintu ka rin kautusan ng Diyos, manatili aking Diyos, at ing Diyos naman, manatili akeya. At king kapamilatanan ng Espiritong babi na kaya katamo, abalo tamo, king manatili ang Diyos, kaya katamo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ibuklat mo rin puso mi, O Ginoo, ban magiramdam kami, karing amano ning anak mo. Ing Ginoo mantabiya kaya kayo, At kaya ka ang timurin. pamamasa king mayap a balita agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Balang banwa, pupunta la Jerusalem, ting pengari ng Jesus, ban tumagon king piyesta ning pamaglagpus. Inyang labi nga duwang banwatwa, Jesus, may kipamiestala antimoing sadyarang daraptan.
Kaibat na ning piyesta minulila, o ning pepailakwan niya Jerusalem inganak ay Jesus. Era apansingan ding iti ding pengari na, inisip da king kayabiran ni king grupura. Pepati nga po na nalang maglakad inya nga pansingan da king ere kayabe. Penitunde karing kamaganak da at kakaluguran oning ere ikit. Inya migbalik la Jerusalem ban panintunande king katlungaldo ikit de kilubning templo makalukluk yang kaya bering Hudyo at alaturu at makirandam yang at mangutang karela. May nga pamulala ring sablang may karandam kang Jesus king kabiasnana at pakibat. Mi pamulala ring pengari na inyang ikide at nga ng imana, anak, o ba't depatan mo kaya kami iti, itatamu at ako, migaganaka kami king pamanintun kaya ka. Peki ba't nakarela? Bakit penintun nyo ko? Eyuwari balo king kailangan kong at yuking bali ng ikpa ko o ning eraintindian in burinang sabihan. Kaya bereng migbalik Nazaret Jesus, meging mapamintuya karela, sinikap nangan Maria iting bagay king pusuna at dinagulya Jesus king masanting apamikakatawan anpong king kabiasnan at katanggap-tanggap ya king Diyos at karing tao. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ko, O Kristo. Good morning po kaya kayungan. Kaiba na po ning Paskong pangabait ing pekasentro ning Pasko yapi ni Kristo. At ngeni po pagmasusyan tayo ing kayang pamilya, ing Sagrada Pamilya. Kapiesta na po ning Sagrada Pamilya, Jesus, Maria, at Jose. Nya, lawan tayo po ing pamilya. Nung buri tayang sali sa ing lipunan, samasnan niya po ing pamilya. Nung buri ang sali sa ing pamilya, samasnan ing pamiyutos daring niyasawa. Pakamalang kong kapatid, ing pamilya ating tamungan kanyang-kanyang pamilya, ikayong pengari miyasawa, lawen tamo po ngeni ing kayong relasyon, ating relasyon nyo karing anak yu. Lawan tayo po ing Genesis, iyada ng poyeba, balamod disappointed jeng Diyos, inyang mi kasalala, ing pekirandaman daya ni Satanas, kaibat migmulayang pasibayo ing Diyos. Isa Jose, ang popay Maria, keni mekiramdam nala, ela mi kasala, niya mibay siya po, ing anak na ning Diyos, ating katlo, ing kayo pong pamilya. So lawen tayo po yung pamilya makirandam tang masalese, ing plano na ning apong Ginoo. Inyang lalangane po yadan, to summarize it, lelangane pormero yadan. Inyang lelangane yadan kaya bening Diyos. Kaibat na po nita, binili na king Garden of Eden, nga na gambulan me yan at ingatan me, tinina ning obra. So, pormero, kaya bening Diyos, at inyang relasyon king Diyos, kaibat tinina ning obra, inyang atineng obra, karine pa mo dininan asawa. Buri na pong sabihan, kamakyasawa nung alakang obra. Amen?
At nung makanyan bayo ka makyasawa, kailangan ating kong relasyon king apong Ginoo. Inyapin po yadan, masanting ya relasyon kang king Diyos. Enetambing dini na nasawa. Kailangan niya po yung relasyon king apong Ginoo. Uling inke kayong relasyon ni kayong may asawa, dependent siya king relasyon nyo king apong Ginoo. Amen. Nya hindi po pa ka-stress ke relasyon king apong Ginoo. Nung malyari mo, lamak yasawa, nung alalang masanting na relasyon king apong Ginoo eh. Di po? Nung ali, mipapati lang, mipapati, kay ba't nanita mikawan nila. So, relasyon king apong Ginoo. Kay ba't dinina ng asawa, o dinina ng obra, kay ba't nang may obra, dinina ng asawa. Inyang mi karelasyon niya king Diyos, inyang pepag-obrani, kanita ni pamupo dininan asawa. At ngining kasalukuyan takala ring makisawang alang obra, ninupong pakan karela, ding pengari daw. Makalunos no bang ding pengari, kalwat na nung papagaral, kay ba't makisawa lang obra. So yan po yung plano na ni nga pong Ginoo. But God was disappointed. Uling yadan ng poyeba may kirandam lakang satanas. Ela po memento ki nga pong Ginoo. Inyapin mi kasalala. Dapat ngeni, lawan tayo po, Maria ang popay San Jose. Miyasawa na naman. Magmulayang pasibayo in Diyos, para bang kanita inganak na ni Diyos mibayityaw. Malyari pong in Diyos si Jesus, sulapoya, ti payaketiking yato, sula-sulapoya, kalupa ng Superman. Kay ba't datang niya kaya kataong marabul ni, pero napute pataning Diyos ikpayda. O ba't memili ang metong ababayi, metong alalaki, Maria ang poy San Jose. Inyang purmero magbuglang mikawani, uling bayo lang miyabe, milam na ni Maria, dapat San Jose, metutudyak. Nya sungatin ko pong problema, matutut ko pa mo, eko tambing magdesisyon. Nya inausday St. Joseph, the sleeping Joseph, oneng king pamanutud na, in Diyos bigsalita ya kayo. May kirandami San Jose, may kakawanyan. Nung ding may asawa po, panelang makirandam kingapong Ginoo, ala pong mikawani. San Jose, may kirandam ya, at ene po kewan niya ng Birhen Maria. Kailangan po in Diyos, yung maging sentro ng kayong pamilya. So, o yan, San Jose, ang popay in Birhen Maria. Inipong pista na ng Sagrada Pamilya, may gumpisay ni inyang 17th century. May gumpisay king Canada, king Quebec. Itang metong obispo, miyasay niya ka rin, pero may pisaya po iting kapiestan king France, ang pong Belgium. Kay ba't itang met mga French bishop, miyasay niya king Quebec, king Canada. At ka rin, ikit na lang pari. Ing depatana mi talaga diyang seminaryo, kay ba't nanita nga na, kailangan mi kadebosyon king Sagrada Pamilya. Ding pamilya, ding mi asawa, mi ka debosyon laking Sagrada Pamilya. Uling iya in modelo ding sablang pamilya. The seedbed of vocation to the priesthood is the family. Ding pari, magumpisala po ken pamilya. Makanyaneng telakad at mi kalat siya mabilog ayato. Anyapin ngeni, ding pisabihan tamo, ding ke kayong pamilya. So ikit tayo po yada ng poema, ing Birhen ng Popay San Jose,
may nagumpening Diyos ka rin. Kaya kayo, may nagumpening Diyos. Makirandam kayo po. Tandaan niyo po, inyang kinasal kayo, uling may kalugod kayo, ikayong may asawa. Detang mumunang adwang putang, o ini po, do you accept her as a lawful wife? Kay ba't ing lalaki, ing babae, do you accept him as your lawful husband? Baluya po yung katlong kutang kaya kayong kinasal? Are you both ready to raise as good Christians the children whom God will give you? Are you both ready to raise as good Christians the children whom God will give you? Iyan na Diyos rin maging anak yu ay biyanan ng Diyos. Iyan na Diyos king kasalpantayanan, ilapit Diyos king apong Ginoo. O yan po yung pengako yung kanitang kinasal kayo. Nading anak yu, ilapit Diyos king apong Ginoo. Nano pong buri ng sabihan, ikayong mikayanak na, mekat tepatan nyo iti. Pepa binyak yula, pepa kumpilyo puring anak yu, make first communion la. Pero keraklan, eyo tirong pangadi. Nino po kaya kayong pengaring tinurong pangadi karing anak yu. Tasyo pureng gamat yu. 1:6:11:2. Di taklamo pureng tinurong pangadi karing karelang anak keraklan ding katekista ning parokya o kaya king eskwela. Keraklan karing pengari eropo tirong pangadi. Pilan la ring pengari kaya kayong uling deng anak po bebinyagla anak kamalati karing aliwang reliyon bibinyagan dala po tang marabol na la. Turuan ang dopa mo, ting aliwang reliyon, uling maragul na lang, turuan dala. Kaibat, binyagan dala. Ita mo po kabaliktaran. Binyagan niya yung anak kamalati, kaibat na nita po tang daragulya, karinya turuanan. Nino pong turo king anak, ikayong pengari. Mabayad siya pong responsibilidad ikayong pengari, ing iturula ding anak yu. Nanong tuturo ko po ngeni kareng pengari po atang maminyag ko. Nanong turuyo. Number 1, pakilalaye in Diyos karing anak yu. Pakilalaye po yung apong Ginoo. Pakilalaye po yung apong Ginoo karing anak yu. O ini po yung maragulang problema. Kay ba't nga ako pakilala yung Diyos? Makananuming pakilala yung Diyos ay mga kakit. E nakalupay itang ating kang kayabi, o ining kaluguran ko, o ining girlfriend ko, ining boyfriend ko, akakit me. Pero yung Diyos, may akakit. Makananuya pong pakilala yung Diyos, karinganak yun. King kapamilatana, ning kayong pamikalugod. Ikayong may asawa, manatiling mikalugod. Bakit po pa mikalugod? Because God is love. Nung ka rin man ing lugod, at yung Diyos, agyang pangere po akakiting anak, basat akakit akong mikalugod. At yung Diyos, inyapin po tang mikalugod na rin may asawa, ilang mikakawani. Akit de at akilala de in Diyos king kapamilatan nyo. Pakamalang kong kapatid, nung bisa kang magpari, mag-aral kang bababa king 8 banwa. Nung bisa kang maging engineer, mag-aral kang 5 years.
Nung bisa kang maging arkitekto, mag-aral kang ini, mga 7 years, bago ka mag-take board. Nung bisa kang maging teacher, mag-aral kang 4 years. O ba't botang makiasawa ko talang eskwela? Ali po, o ba't keng pa makiasawa lang eskwela? Inyapin siguro lang eskwela, uling ating pamilya at siyo kayo po'y kayong pengari. Mababiya sa laringke kayong anak king kapamilatan nyo. Akilala de sana yung Diyos king kapamilatan nyo. Kaibat na nita area mo akilala nune kailangan balurem pagsabihan through prayer. Anya pini kayong tuturong pangadi. Nung nanong agawayo ka rin pamilyayo, inyapin po Kristo, lawenyo keni, king ebanghelyong binasa ko. Every year, pupunta la po king templo to celebrate the feast of Passover. Misan king pabanwa pupunta la king templo. Kaya beday Jesus, nano po yung pagselebranda ka rin, the feast of the Passover. Naning Passover, itang gaganakanda pagselebranda in kaligtasan. Abinyena ng Diyos karela, inyang lekono king Egypt, delano king promised land. E yung kakalingwan ita nga ng makanya ng Diyos. Pagselebran nyo, at least once a year, kanakanyo yung kayong kaligtasan. Baloy po nung nanong Passover tam ngene. Nano po yung Passover tam ngene? Yung Passover tam ngene, yapin na po yung misa. Inyapin, kailangan ding pamilya o ini po yung Passover yung misa o tang magmisa tamo, gaganakan tamo, yung kaligtasan tamo, pagselebran tamo, yung kaligtasan tamo, potang magmisa tam. Nyay kayo pong pengari, tukiyo ring anak yu. Tukiyo po ring anak yu. Sisimba. Uling ngeni ring pengari, kerak lang sisimbala, ding anak, eno po sisimba. Kotak-kutang po kaya kayo king katataulian, nano mo yung pepamanayo ka rin anak yu. Nano yung pepamanayo ka rin anak yu. So, nung isundok, kepa po metong namong, oy ni, nung panitunan nyo ring anak yu, nung ating mewala karing anak yu, siguradong munta kayo, panintunan nyo ring kamag-anak yu, kalupan na po king ebanghelyo, o kaya isungin anak mo mewalaya, munta kayo king metong radio station, manawagan kayo. Kota kayang mawala yung anak yo, akit siya kaya kayang pisamban. I Maria at San Jose, tutupin po, may lakwan niya Jesus, king templo at karinde ikit. Kota kayang inanak yo, sigurado pong panintunan niya. Kota kayang akit siya kaya kayang pisamban. Inbalena ng Diyos. Ay ni po. Niya pinita mo, lawen nyo kayang pisamban. Potang binyagan niya kayang pisamban. Potang makumpilya kayang pisamban. Potang mag-first communion niya kayang pisamban. Potang kasa niya kayang pisamban. Potang mangumpisa niya kayang pisamban. Niya pinpupotang Matea. Keraklan kayang pisamban niya. Akit me keng pisamban, ing meto nga Kristiyano. Nya salamat po kaya kayo pong pengari. Salamat ka ring anak, apapaborin yung mag-serve. Pasalamatan ko lang po inyang bispiras na ning Pasko. Deng anak ang mag-serve, akakitsyo keng pisamban. Kalupan na ning first reading, inganak na Samuel, dinaune king hapong Ginoo at miksilbiya king templo. Makanyan mo naman ni Jesus, king templo, karinya mayaki, katataulian po,
nanong pepamanayo karing anak yu, at nanong ing pamanayo. Siguro de ngalwa, ing amanara, ing utang, pepamana yung utang niyo, deng alawa, pepamanara, ing diabetes. Diabetes. Ikayo po na ng papamanayo. Dengalawa pibandyan, okay mo po yan. Dengalawa loti, bale, neng misa ning bisyo. Pero yung peka masanting diling pamana, amana dring anak yu, iya piningke kayong kasalpantayanan. Pass on your faith to your children. Ipasa yu po inke kayong kasalpantayanan. Emoy tangibiyemo. No ne turo kayo. Sabihan nyo, turuanan nyo rin anak yu king kasalpantayanan. Ang gakinangga. Dalada po ini. Nyapin, o yan impe kamasanting diling pamanayo ingke kayong kasalpantayanan kin Diyos nung mikwal tala at ilapamurin kasalpantayanan. Nung makwal tala, alalang kasalpantayanan, milakoy kasalpantayanan. Pamanayo in lugod, pamanayo in lugod kin Diyos at lugod ka rin kaparang tao. Ban kanita, masabing sagradaya in kaya kayong pamilya. Kristo in Diyos, iya dapat in maging sentro ng balang pamilya. Ban kanita, maging sagrada lang ding ganaganang pamilya. Amen. Ipasiyagta mo po yung kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, Ting Diyos, sikpang may payang tuto, linalangkin banwat yato, at kanya so Kristo ang anak ng buktong aginuta mo, tingagligo paya ng Espiritu Santo, may bait ka Santa Maria Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at may kutkut, tinipaya karing mete, king katnungaldo sinubliyang mepye, pepayta siyaban mo, makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum karing mabye, ampong may ngamate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, ki Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding Santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasubirang mieding mete, at king biye alananggo. Amen. kaniting kapiesta ng Sagrada Pamilya, manalangin ta para karing kakatang pamilya, para karing kayanakan at makatwa, at nga tamong sumabi at manalangin. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. O Ginoo, pakiramdaman me ang balayan mo. Banding anggang kayanakan king yato, kamtandaing sablang pamangan, lingap at lugod akailangan da, manalangin ta king Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ang balayan mo. Banding magbabaing tao at magdadalaga, asupura ing karelang duda at kabiguan, manalangin ta king Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ang balayan mo. Banding pengari, akwarong ay tinjan, ding kayanakan, at ila naman intinjan doring karelang pengari, manalangin ta king Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ang balayan mo. Banding usto na edad, manatili lang anak a puso, at magumpisang mibyebye king milabas, manalangin ta king Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ang balayan mo. Banding masulong na edad, era takman ing pamagdili-dili, at milako kapanaligan,
Malingaplasan ng mong kagalangan at lugod. Manalangin ta, King Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman mi ang balayan mo. Banitangan, mikiagyo tamong mibyebye payapa. Kaya bening metong at metong. Kambe ng Kristong mibubuklod kaya katamu, King Lugod. Manalangin ta, King Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman mi ang balayan mo. Ngeni adwan tamo ing sarili tamo kapagnasan. Manalangin ta, King Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman mi ang balayan mo. Oy pa, galame na kami ning kekang pamilya. Sopan mo kaming mibiyebe anting kekang anak, king metong akasal pantayanan, metong akapanaligan, metong alugod, ngenit manggaman king alanangga. Amen. Manalangin tamo, kapatad baiting kakatamang dawon, matanggapi harapaning Diyos, igpang mayupaing totoo. Tanggapane sa ni Ginoy, tindawon ka rin gamat mo, kay kapulit ti kaligaya ng kayang lagyo, kay katami ka sa plala at mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan maiting sakripisyo at king kapamilatan ding panalangin ng Maria, ing Birhen ay Induning Diyos, at ing esposo na San Jose, pisan metungan mo sana, ring kaming pamilya, king kapayapan at lugod.
Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu mantabi ake kayo. At kekan timorin. Iyat nayo ring pusuyo. Makayat nano kingkino. Pasalamatan tayong Diyos aginutamo. Iti karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karin. Oik pa Diyos king alananggat lubos mayupaya. Kapamilatan ng Kristo ginumi. King aldoy iti kakatman mong tula ring puso mi. Ngening akikilala mi kang Kristo ing pangapahayag ning lugod mo. Ala naman alang batang menakit king kayang ligaya bilang Diyos mi. Dapat ngeni mayayakit siyang nanting metong kaya kami. Kristo yung anak mo bayo pa ing sablang panawon. Dapat ngeni may bay siya king panawon. Dinatangyaban iyangat ing sablang bagay king kayang sarili, ban ibalik ing pamisan metong king kabilugan alelangan, at tayraning katketawan, ibat king pangawalena king kekang kayarian. Ulinita kang bedaring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe alang tuknang babiye kapurian keka at ngaming kakanta. Tunekapin banal oik pa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin king upaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ning ginuming Kristo. Bayami dawon kusang lubking pamaylasat kamatayan, kinwaning tinabe, at pepasalamat siya keko, pirasune at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keko, binyaneng kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo,
at para karig sablang tao, banketang mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyangin ing gaganakan miyoig pa, ing kamatayan at pamanyugli ng mebian ing anak mo, daraon miya kaiting tinapin ing biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyog keka, mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansa ng misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing Papami, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing Obispo Emeritumi, ding sablang Obispo at Pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father John Paul at Father Mark Anthony, ding sablang diakono, relihiyoso at relihiyosa, at ding sablang tapat asusuyo, king kekang Santa Iglesia. Ganakan mula naman ding kapatid ming, pepaynawan at maninayang subling miye, at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at inupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kayo, ikpang mayupayang tuto, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananga. Abi-abi, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayong panalangin na tiro na ning ginutamo.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesu-Kristo, kaya kaming talapangabos. O Ginoming Jesu-Kristo, asin nabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan dalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalikdan din kaya kaming kasalanan, nanelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mo pong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyan pong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya kang timuri. Pakita mo po ngening mikakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kaya kayangan. Peace be with you. Oning ginutang Jesu-Kristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo, uling nuwan lading mayaws king apunan ing kordero. Ginoo, matampang tanggap kaya ka. Dapat ikas nga nga mano mo. Pumayap na ako.
Manalangin tamo. Alananggang ikpa, pagnasanming mi biyabe anti Ri Jesus, Maria at Jose, king kapayapan kaya bemo, at ning metong at metong. Iti sanang pamakinabang pasignanga na kaming marap, karing kaligaligan ning biye. Iti yadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklo kayo po sa ugli para karining announcement. Sa Bayong Banwa, King Pisamban Maragul, New Year's Eve Mass, Solemnity of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God, December 31, Tuesday, ing misa po o itapong Tuesday, 6:30 p.m. ating Holy Hour, uling sasaganan tayo po ing Bayong Banwa, ating Holy Hour, 6:30 p.m. kay bating Santa Misa, alas 8 ya po ning Bengi, Holy Mass in Kapampangan. Misa ngaldoning Bayong Banwa, January 1, Wednesday, Mass schedules, 7 a.m. Kapampangan, 8:30 ang pong 10 a.m. English, Itanggat Panapon, 5 p.m. Filipino, at 6:30 p.m. English. Chapel Masses, 7 a.m. San Nicolas Chapel, 7 a.m. San Vicente, ang popayng San Pablo, alas 9 ning Abak. So 7 a.m. San Vicente, 7 a.m. San Nicolas, ing San Pablo, alas 9 po ning Abak. Makanyan munan po ing ding opisina, administrative and pastoral ministerial offices, and darating at Tuesday, ang popang January 1, ala pong opisina, king kakatamong parokya. So, magbalik po, may buklat na rin opisina tamo, January 2, Thursday, ita po ing kakatamang schedule. So, kakaingan po, dakala-dakala salamat, lalong-lalo na din sinaw para king restoration ng Pisamban Maragul, kaibat din pong kakatamong misa niyang Simbambengi, Novena Masses, dingaganang misa tamo. Kakaingan po, dakala-dakala salamat. Sana papanatilyan tayong malinis, maayos, ing kakatamong Pisamban Maragul. Panay ko pong sasabyan ini, kaya kayo po ini pepagawaye, king saup na ni nga pong Ginoo, kalupad na ka rin balayo maglinis tamo. No kayang pamisan-misan pupunta ko kini maglinis kayo, pero munong atsuko king abroad, ne? So pamisan-misan po kalupad na rin balayo, lilinisan nyo la, inibaleneng Diyos, kini tamo sasamba, sisimba, sana pamisan-misan natin kaya kayong maglinis keni. E naman po 5 oras, 6 oras alipo, pakityumuin kaya kayong masabal, kayang Pisamban Maragul. Agyang may muskus kayo mo keni kiskusan niya Jesus. O kaya keni po, miyaliwang lugal. O yan po, pag masabalan tayo, ing Pisamban Maragul. Katatawlian po, dakala salamat kaya kayo pong may asawang menatiling mikalugod. Salamat po kaya kayo. Pepanatilyan niyo kaya kayong pamikalugod. Buri ko na mo pong ngakit, ang talureng may asawang sinimba. Talakan na ko mo po, diyan pong may asawa. Atin pa mo rin po, Nya kaya kayo po, dakala-dakala salamat, kaya be pa yung asawa yu, deng alwala na lu, deng karelang asawa, palakpakan tala po rin may asawa. So kaya kayo po, dakala-dakala salamat, talakad tamo, para king final blessing, ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya kaanti mo rin. at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos, at din kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak, ating Espiritu Santo, Amen. in Santa Misa mi daw
umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos.